FT Wave YouTube channel thlir tu zong te ni thar chi bai le vek ule voinia the ang Burma lampang news kan update le dona tin tuna hian ta ha na hian in kap na sa khop maya chanchin kan zo thina a chakjok an omlo tiang ten min la ron chang ria chu tiang chuna in do me ka ni tuna hian ama sain ka channel te min la subscribe lo ten khongaya min subscribe turin in khongai na kan dil le a notification bell kha min lo on sak zel bok ula thil ngai nom tak tak in don zel be se photang o ni jana ka dona niya karon update man chi to lowa PDF sipai ten tidim a Myanmar sipai camp an la thar le a chungte chu ni a tidim khopui chunga Myanmar sipai SSC camp chu mipui sipai PDF ten nimin tu khan an la a PDF lam pakhatin nunna an chan thu hriatani bokani PDF zolan ten Myanmar sipai camp an lak le tak hi tidim township Kennedy munami nia soini in he camp hi Burma sipai somthum vel omna ania nimin tu darli borvel khan PDF te hian lu chilin anin kap zui ngala jingdaruk vela Kennedy camp hi PDF zolan ten an lata ani Myanmar sipai somthum jinga hian thil liaman om nuala azat chi ero hriat thei alani lo tlan chete po anom bok ani PDF sipai jinga mi kamlian pau chu Kennedy camp be na hian van duaya tangin nunna achanani chundar som pani borvel khan kaleya tangin mi somthum panga mangin tidim township lam anon kap ti thu donania heti lai hian tedim khochung chu mipui sipai thunein hnuaya a om to a chanchin chiang jok ngai chan me kani mai tedim lampo mipui sipai thunuaya anom le der to ani kan chanchin thria thi a eng lam zong ani deuh zel me mipui lam sipai le democracy du tan chuan alom om hle ni Burma sipai doctor po indo turin an tir liam ta ti ani le a Burma Infantry sipai officer a indaih tangang lo tunlai hian changrol sipai te tran mun athazual tuala military council sipai te din munero chu a phetran ta hle chu ani nam sipai le mipui sipai le na indo oma piang in Burma sipai lam officer thi le liaman tamtak ema wangin army doctor takngial captain lieutenant rank nimek tepo hi indona mola tir annia infantry sipai platoon commander mo phurna laturin military council sarkar hian thupek achua me kani chuti rolin army officer lian te laina hnai army doctor then khat sipai damdoi in lian thok mek te chu health department lama civil doctor ni turin atir bo ve thung ti hriat ania chung an laina hnai sipai doctor ahim china thok te chu khopui lian deuh omna hmuna Basic Medical Hospital Defense Service General Hospital le Field Medical Unit lama sipai damlo en kol tu te an nilom Civil Hospital le Community Health Center lama thok civilian doctor then khat miwan duai te chu Public Service Doctor in nithowa atul no hmuna pianga in thok turani ti in ti luina manga army doctor ni turin captain lieutenant rank pek ania Medical Battalion lama antilian ve mek bok ani kumsang ni somni pakhat February thatira kop sipai ten thuneina an pong lak du lovin Ministry Health Department nuai thok junior doctor atangin super specialist doctor thlengin non-violent civil disobedience movement zomin an hatholai chu an cholsan hloma civil doctor in dailo na po anasale zuala Myanmar zofa civil doctor CDMZ nga chuan COVID-19 thileng vei damlo en kol tura volunteer masaber Dr. Zaute lalram zawa po atir phatatangin CDM in mipui sipai pol azo mani chutianga civilian doctor te an CDM du ataka chuan Burma Military Council chuan Ministry of Health nuaya post sang lu turin medical lam thiam na nei mi alo sipai officer te chu an ronda hloma tamado kup sipai ten thuneina an ponglak nu in Army Medical College chuak po nilem lo raldo tur chau training officer training school atanga commissionate officer chuak naran captain sing uile hi
Director General of Ministry of Health ni turin anon da top mai ni civil doctor ni tura anon transfer te zinga army doctor chau ni lawin sipai rank dangpo health department administrator ni turin anon da nuala medical staff lo om to te ain an thu fe zok to ani doctor te po anin dai lo hle to maya military lampang doctor tam takhi mi pui sipai lama CDM an zom tlat mai sia tuna hian an doctor te po ral do tur te pon an tir chuak hlom to ni a chutiang khop chu military council hi abuai mek to ni ti kan thria ta thani Burma Sipai in thlo na tui arena wangin air operation ati thei meu lo indona lian thama po Burma Air Force in apui hlei thei to lo EAOZ nga military council sipai do pol kaya state chunga Karani Army KNDF chuan Burma Air Force thlo na tla atanga pilot zuang thla pani zinga pakhat Major Khai Theng meu chu an kuta man ani to anti a he jet fighter te hi K8 type mi pani chuan theina ani a November ni som pakhat sang ni som ni pathum dai to a kaya state chunga Karani Army ten an ka thla ka ni a pilot parachute azuang thla hi Tanglu village Lengthau township Karen state chunga ram nuya ni som pako November khan anjong mu a Tanglu village hi Fruso khopui thlang lama om ani pilot anman chu atak hi kumsomli pathum ni in Air Force officer personal identification number sang ni zariat somnga pathum nei ani a Defense Service Academy atanga zir chuak batch somli palina ani pilot pakhat tlan chuak CEO pilot Lieutenant Journey muang hi ngor takazon me kani San State marlam le Sagain Magyo region lama mi pui sipai te trangrol sipai te chuan Burma Military Council sipai te laka be puyan thlak me ka indaw na chu ramkang ang mai hian adar zau zela kaya state chunga Karani nam sipai le Rakhine state chunga Arakan Army te chu soilo Zofa nam sipai pasal tra CNA CDF ten Burma Military Council sipai te an sop shrep tak awangin ral thuam thatam takan lak sak theya an sipai kem za somruk chuang an lak sak thei to bokani Burma sipai ladam te thibang te po bakleng an tlan chiat thu riat te po hi angai nom chotran hle ani atir khan Burma sipai te chu indona an chiat deuh chuan chunglama tangin helicopter le thlo theina mangin an mani do dal tu nam sipai kha bom thakin an ron pui wat thin kha ni a tuna chuan indona mual hi rampum huapin adar zaw tak ema wangin an sipai te chiat na huna pianga an Air Force thona ten an pui thei to mang lawani tin USian thona manchi tuyal thei hi ramdang atanga barmaram chunga laklu chu adang bet theya bank lama sumle pai chet son theina financial service chu akhu khir thei tlat boka wangin kong en kima harsat na men lawan tok me gani a boss ber Russian ram hian Ukraine indona a machon me ka wangin aron ngai sak thei lo bok chu wangin Air Force indo thona a thlo chuana sen so hi hau tak em awangin air strike operation lama an che hlei thei meu to big lo ani October ni somni pasari atanga bul in tran 1027 operation chuan rampuma hne na achang meka Burma Military Council sipai te chu mi pui sipai te laka tlomin sipai tran hun poimo zani tling trap chu an chan to ani tuin chu ngai thla nuam chho hle mai sang ni somni palia chuan democracy ram nuam tak at om thei tur angai la krasin di nu azin te po chak om le ani ta hana thiante mu te po an chak om to khop mai rampuma tangrol mi pui sipai le nam sipai ten be puan thak na apianga Burma Air Force thlo na tong to tak hlui hlon ngai trep to hi indona mola pianga du thalin antir hlei theilawa Russia rama jet fighter tharlam an lei tharte chu an technology changkan ema wangin Russian pilot puina telova khalngam lo Burma Air Force pilot tan chuan jet fighter moi deuh an kolve satli ani ringota nikuma thingsai chelhun kho ep chia lungler khuwa Burma sipai camp chu chin zofa nam sipai ten an lak tuma jet fighter bomron thak hi a kha chiang te soidan chuan
Russian pilot le Burma co-pilot khal manga airstrike ron nei an ni ome Burma sipai leilama chetla thin te chu Air Force puina tel lo chuan ralan dongam thlot to lova leilama in dona an ma chon changa Burma sipai te an che chiat tum hian Air Force thona manga pui tura an ho tu te an ngen hian sipai mun poimo tak strategic hilt omna army base lian tok tak ani lem lo chuan thona manga puina a om ngai meu to lo ani rin ain Burma Air Force hian in do thona alo nei chaw maya a jet fighter nei som zinga panga vel chu in do na hmuna thlok chuak tlak po ani to lova jet fighter a man hi bomle silai mu po an ho tu ten an leilain diklo takin corruption manga thil diklo an lo ti awangin an leizat an record angzat chu akim to lo bok ani khomoi le tiau vel aron bompo khan airstrike an ron nei po khan mak chu an bom thak then khat mai ni loin aron sur te kha apuak lo vekani tin a then kha chu khei thil kang chi kan tiang kha ni a thaka kang tura duan kha ni a amai ro chu khang te po kha atlol fai vek maya anon lungtu man ron thak hi ni ringota a hlo om tho hlo om phei chu khalai hmuna om te tan khan chu tiang khop chuan Burma Air Force hi alo changtlung lo hle ani ti a hriat theya tuna hian kan hriat angin aramzat ve ai tamma hi mi puisi paiten an la mek to nimina map karon tilang toa map a khan achiang hle ani arin tlak boka chuwang chuan sangni somni pali chawa hi chuan mi pui sarkar buaina omlova athen beisei tlatang ka channel min lo thlir tu te kalom ema khongain la subscribe lo te min lo subscribe thar le zel turin in khongai na kadil non le ni